nastavila bi se ta njena funkcija, vratila bi se funkcija tog bunara koji bi služio za sve ove stvari koje nam tvrđavi trebaju. Plato i niži plato pod Vidikovcem gdje bi smjestili kafe, takvi restorančići. To se vidi lijepo na maketi. Gornji dio ovog središnjeg zvijezdastog dijela tvrđave imamo, znači, opkod ovih zidova. Vraćamo sve ove topovske i puškarnice, otvore koji su nekada bili, neki postoje, neki su zazidani, više njih ne postoji nego što postoji. Ovdje imamo niži dio tvrđave, tu su nekakve visinske kote, da vas sada s tim ne zamaram, znači pristup glavni ovuda, preko ovoga dijela možemo pristupiti na ovaj gdje sada postoji igralište koje je napravljeno prije Drugog svjetskog rata ili nakon drugog izgrađene su one nesretne tribine. Tu bi se stvorio jedan mali ljetni amfiteatar, vrlo malih dimenzija, skromnih. Formiranje tog zaštitnog jarka koji je nekad postojao i afirmiranje ovog sjevernog dijela tvrđave sa jednim hortikulturnim parkom koji bi bio labirint. Zeleni labirint koji ne postoji nigdje u Europi, čak i u svijetu ima